tinini kupo nalaigrana rajahani kupo channel dikhe Mizoram Assam Tripura Manipur Indian phathar tonai Bangladesh Myanmar tini nambus kamo kupokta TV make chongsio tini India ni msingo ke tham ke bahathe aboro tinio Bidhan Sabha ni tini result hi chongsio abo result no chung ta o joto simoding ke ta o counting chole to kroha jaga ke bale BJP agoi tongo kroha jaga ke bale Congress biskang hiye tongo abodi kiye keba hathe wo abo hathe ni mungke Mizoram ake Telangana Chhattisgarh Madhya Pradesh Rajasthan bo hathe keba wo tiniyo election Bidhan Sabha ni election result onge tongo ake tawo phono tuke teo abodi ke chung tiniyo srai ke sipaye tongo news India today news robo chung no eto jaga ke bale BJP ro kaye tongo ake jaga ke bale skampu congress to ye tomo BJP kaye tongo ake BJP to ye tomo congress aro kaye tongo arang boy chung srai ke tiniyo chung saroi jorawo bo bokte hathe wo BJP plai ha bokte hathe wo congress plai ha bo hathe khongbani spos sarkar bokte hathe ole achuknai bokte sarkar bo hathe ole toinai khiye chung sario srai ke chung khnamanai tao counting no hapaye tongo ake tukiye teo tao election ni abo je result Mizoram ni pho ake Mizoram bo phono bangma chung party tongmon o mami hinke Mizoram hathe one chung nahi phinai singke BJP Congress ZNP MNF hiye tongo abodi keno tinio tre hathe o pho bangma party bachaye tongo Telangana phono bodike regional party tongo ake Rajasthan ro phono regional party tongo Madhya Pradesh ro phono bodike BJP ni khoye ba Congress ni khoye regional party tongo ake Chhattisgarh phono tongo ake tine bukti hathe wo msaha seat abo mano chong khnalai phigrana mami ke tini video le bisi law ya ke chong barate ke chong khnanai mami ke election ni result ni ba pandawon nang jotone siri phimse bukti hathe ole spo sarkar ongnai himani toye rajan hi kupobai khnano siri phimse tini Mizoram mokhe chongo 40 seat kao Bidhan Sabha ni seat Mizoram hathe ni ke 40 40 ta seat ake Telangana ni tongpio Telangana ni kebo totelo tongo 119 119 seat tongo ake Madhya Pradesh tongo 230 arawo seat tongo aro MLA ba chamai mokhe 230 jona asu bro mkro ba chamayo ake Rajasthan tongo 199 199 ni rono voice Chhattisgarh ke tongo no voice ta seat bodi khiye tiniyo bo hathe khomba wa tini result ongnai bo ro wa chne songnai soyeno eto bangma news channel ron thipono chung tiniyo tuke ma borok khnai tongo himba tini brang tuke mo ordek phono chung himayo jotosu kormachari ni election ke chung bokti state bokti hathe bekhe agoye tong kichung no aram boy chung boro srai ke no e tongmayo boro Telangana wo chung nai phinai singke aboro wo bo kormachari ni ballot paper aboro wo khe chung Telangana wo abo hathe wo ke tine Congress ro agwai tongmo chung no abodi kino tine hathe juda tine ba hathe khongbani bodi ke poila wo chakri khenero ni tuke khoyete o chakri khen tuke paike tre lugo projar ni cho to bot khusi mono tuke nai hiye masirpio armo tini khupole bosa oha ake sario na chung update khnalai pinai tinio bokte hathe o bokte sarkar plai ongpi hala bokte party plai impela chung sario chung update uchi khnalai nai taw sajani khupo ke bose bosu jorawose nang jotono khnariye nang nai soto nen ba pandaro rajahani khupo channel ba khenang kron tene ba nang jotono kabowo